Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u anthei tourism hasora kilapan pau ke jing penrem halor ke jing jai khi jing seng driver a tourist taxi ka Meghalaya but Assam ka blakta hadu kata kata ke jing wan rung jong ki nongwan jong kai prthei ya kati ke jing yalam layalam de uba Alan West Kharkongor beruba Dennis P. Ryan, President Kasora Region Tourism Association, kablalong hamaw gdong minagakat pratrik unaylur. Hai kajing yalang penrem ladon lang kinong sencharge nong than sora, kinong penyat hotel, kilaong ba kajing syakang lenti jong kikali Assam banwandung siya sora, barkiwi kijaka jong okay prathei kalalong kajing kabakraw Kila penpau babun kinong wan jong okay kamtam kibawan na Assam kila haban kaino siya Kajingwan kidang hap hasurong na marba omsha ikikali jong kiban beteng shu sya sora. Kani kalong kajingdu kabakraw ya kitry kam ber kinong tray hapo kasurok tourism na marba kakamay kaji kalajar ngay no. Kitry kam kila ongru bahagani kapor baga jing sedang wan tuat kinong wan jong okay perthei na keleng ki benta jong kari kala nang kiu kumta ka jing syak khang kali Assam kalakta ekadur kaden jong ka jilla Meghalaya ha kinong wan jong okay. Kinong wan jong okay kim kwa banwan chaki jaka badan jingele ne jinge lada kani ka jingele kiseng driver ka beteng kala ban pendu ya ka jingkwa kinong wan banwan jong okay bar kani kakta bet yangi kinong penyat kam laong uwe na kitry hotel. Ka jingelang kala penpauru baga jingele hapdeng kiseng driver kam de tang kabakta iki driver hi hindre kalakta lut ikinong sokam ha kijaka jungokai kum kinong ditiar kitry dukan kinong ai jingerap kinong wan jungokai ban kamtam ikisamla ba imhalor ka kam tourism na kaliang kitry hotel ba tourism kila kentu juri ka sarkar Meghalaya bakan simkhiano kamkloi ban penbet yakni ka jinge Dagaba pelong jingelang hapring kiseng driver jong ka Meghalaya bat Assam kenang bo onla ban penbet dakalenti ba syongkun bat penne ya ka jingsung Kila ongru balada ka sarkar kam simkhia ka jingdu kanong ka bakraw na marbaka kam jong okay perthei kadi ka way na kibenta ki ba penyo pisa ba tam ha ka jilla Pasana hipara kawai namanya gladat ma dikicing cha ke bulga mereka hang ikerukam wadi dekam ni besok ni juga kakam ni mio syuk kakam tidiang ni mio syuk kakam banyak tray posiban pentar gimana kakam tinggi ya begitu kita driver asusun ro gimana dari yang kakam di mereka main iya ki besok ngaji start bujung ki banyak unu remus bentar kesan menong bancuan ini kesan naik bentar kau mau nggak suka menong ya kayo apa jadi na yung siyo peliang jangan sorak si tolong yung peliang jangan bila ada semua menurut harus apa na yung siyo peliang jangan kita rasu datuk tasap inong gay basim no ya kayo apa jungi jong katai baru kowe te hagani kapor na so manong menukong ide ban penrenjur yang kene asusun kepala sedang nadu ben kanro terik bankang ya dikali di bawah nasaba kiong ya berkat perkasih ni waktu sim kamu perkasih sim kamu tan ha ini por pa kadon kaspa ha katai seorang ni yang supaya berapa umat dia driver kasih umat dia driver pareng umat dia driver khap mulai ni plan musuh masa teh ini, musuh masa aja dong. Ini semua aja kali musuh. Musuh aja teh, musuh masa tu si por tu lali no. Bantap sah orang kaya apa seorang. Orang kowe. Teh ngasih man aja mana di por. Balan ba sa pengunjung geran ni. Ngatrai kat deh por ba. Inha bantuan sa kornet. Kade balik ya kini Kristen. Bansim aduh karai. Man kangla diki. Lau untang ni tu ni. Kecingnya kedepan kawai hakim pat kawai. Kebar nagarpa di garam asnong, sekretari asnong. Ibadan dalang sodong jong kasora civil station. Panum aila ya gitu kibasim kabu baniang ha kisurok atletis ke pankang terus. Nagarpa garam asnong, sekretari asnong belum aila. Jadi beginian ha kisurok pankangla ya gitu kikali. Ini terentang baka sora civil station, ini terentang baka sora police station, maklum maki me tufi.
imlak balik. Tikini kinong kendet mau biji pusat jemput nak kalian kejongan. Tegi community baka ni sa ko ba baru siap patupi. Kada nama kami kakta ya keburam jang basarahi barokoi nekhe semua kudo kedai ni ya kakta nama habang pen hapo ke YouTube hapo ke social media kambun kibawan banyan ban persya ya kejingwan jang kini tourist taksi spot sara kambun kimdei kinong sara kedai ni ya kedai ni muta kejing shisha kim tadan bun kinong sara nama balai mangi kinong sara ni sutho habangi penian ya ke homestay habangi penian ya ke hotel kira pair ni posora ngihap banda peni ko umset don na plan jami homestay ke bangi hap bansyam nagaram kedai ya ngihap bansyam nagaram ban penian ya ke homestay kumno ban paghat na ganta kalaway jong kikhon kikti bajang kasnong sarahi barokoi tegene ke jingle ke jongki khoi ha koi kalian rungam penrem ke jingdawa ke jongki ke de badai pikwa banyo lang yer ka benta banyo ya kata ka kamai ke kaji na kane ka tourism khamtam chini sipo ka soran chini lai tang koi shim kane ka sor chunga kum koi na ki long me jong kasnong sora ngapa aban kren nyepi halal kini kimat kani kesor jangan kani ke banga ai bet directly shakini ki all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ko pun samla be ngambeng ya kani ke jingyan ya kani ke jing karpan dan ya kani ke jing yale ke jompi naka benda bapinyo ban ya kata kamai ke ji ke jompi ngambeng henry to ya da kalenti ke putih kolong ke bangi tenat kolong ke bangso tenat bangi iya pini bakin mi asram bangkang ya kita tourist bakin wan shane ngane bakin direct yaki bakin ne kumta kaban mingkong ng shop en nan ong yipi kuhon samla be ye persyang se bantay shwa yadi buru shwa ke jingtul yadi hatong alabiang mo bangan khang ye kini hato mama anu mga bangan shim ya kata ka jingket kle ban shim pujli ya ke kam ga mga khang ya kiwai bakin le ko samla be ye top da perkhat bat da pusan ha ngim khang ye he yong ni so tho ya ka jingdam ni so tho ya ka jing bitam ke jopi ni so tho ya ka ne ka jing kardo kam ke jing kardo jam hado kan ni so tho ha tambako kuan samla to yada klenti ke bade ngane ai phi koi ke nuksan dang hage ni kisni ladon alu ki kuan samla na ki waipat ki jala uwai na po Delhi bad uwai na po Manipur ki wan siya po homestay ke jala ke homestay jana kamdai ke bahe no idai baret thama still kadno ka jeng pun siya ke jangki bakinwan no Delhi bakinwan nano Manipur banwan hapo ko homestay janga banwan banyatray lang kumno ban kentiyo pangyaki hanay kum choro yana kum katray homestay kumno bangin register haki agency ki chongki kumno bangin register hapo ko website chongki bakata ko kede to make my trip kawan chini sa sora kawan chini kada pensitam nado Delhi banadu Manipur banwan banyatay lang bangi kita homestay te balay ki na phi ko samla ma phir shimte kini kala galti shimte kini kanuksa ma phir mi shakmat bahin sen ya kini ki website ki bakher phone ki agency ki bakher wan banyatay lang bagi homestay juni ki banyak seorang anak try phir ra phiklo ya dan tadi ne wan
Wanja seorang banyak train, ini beli cuma lang, kumno bangin yo yaki clients, kumno bangin nang kempil ya kan ika tourism, kadang mama piru pinyak, kadang mama piru pinyak, mangi kita try homestay ro pinyak. Hendak kan ika cinglet jumpi, kacing kam jubori punya surat, kapan idam penban. Haji kapan kacing slow, kapan wan penban kacing bitaru yang pai bak nong sorah. Ya kata manuban keren. Teko kuan sama shim na koi pat kala tunti. But shim ni kani ka baru siya ka sorka. Ko sorka ba pailam ya kani ka mat. Kani ka ta shisha ni kinang sora. Kitung di badan ko pasyuki jang sorka sobha ban khot ya ka jing keren. Banyak keren da ka basnoto lada ka dei ka hak banyak keren. Bat ka sorka asamro nyatrai ihak banshim ka sorka ka hak banshim ni kani kesenjang banwan rang ro kloya kani ka jing setu cumot khnang bakal mencupai syaka ke ban kham yar ke ban kham snosi bakal ban kham pendum shushu ke ban kham pentran shushu ya kani ka tourism hapo sora tinga bo ka jing karparu ini iwai kita rai homestay ki badan lada ki kun samla jini ki mi shakmat ban form yang ki agency ki repair ki website ki repair nugget scan banin ni nyatrai lang baki pikulan lada ki mi shakmat ban tray da karupang ka badai ong ban shukhang jubor hasra ban ngapun ka jing kapat yapi ki all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association hukun sama bege ada 4 ban koi hakata kadang kebakila ban syuting snobha ngai puntut ya ke yo papat jong ikun sama jong kantam jong kene kasnam saarahi baro away kita ke body kita ke committee lah head to personal dego kolom director tourism ko but kita engage government functionary ngamtit ni stakeholders mono baton lelengi di nga represent ye ka Sora Region Tourism Association mangba iba dinas ibron president ikong club ibron president ni non mang ni tang ye wan na ke SRP ban panye beli jumut kapan ye kan holor ni cuma asal sebab kat lai si kelaya kata committee la form tet nam tet jai kata committee but ye kirai kiong kira dan kita ki meeting baka all KKMTTA nle nyim tet ke jimi nolo taka kita ki rai kita ki jingerang juga soka jom ke committee berkata ke KKMTTA to kata ngam tet ke jai raya sematnya kira lihat nle don ala itu ki mun pendidikan ni ko kata kalau ba Pi gini ka iba, unless yung file ke PIL, kapag ay bau advocate general juga government mereka, uang bau soal reply tak failure ni kamandi. Tapi halor kata kapang, kata bench yung ka high court kan se decide kuno ban biar sakamat halor ni ke PIL bagi file iba unless. Katakan simpel, nama lalakai kerai bu, high court kerai. Kalau kan implement, enforce yang kita karai. But hakani ke sokar timan nyimla enforce itu nunggu karai. Nunggu kapori. Nama naiba ke sokar katron. Pi ngong balik kata. Ayat ini nanti sokar katron dan lagu nyusnam. Government India various positions itu kibun istiad. Nanti kita ki constitutional provisions bodies ibu ongba Timlah pantang, yung nuno beriu ni, kanu nuno beriu, bahkan trade nuno come in the course of intertrade and commerce. You cannot deny him a livelihood. Kalau driver casino, driver takarne, driver tarik numi yung iba anulas, timlah pendu eka jinyo, minot, trade jumu. Jika high court nasaikan syaparkat, kalau ini cuma the fundamental rights, fundamental duties. But interstate trade and commerce. Dengan itu bar kadang kita karai, ira banyak smart, but ini implement kita karai.
Kebahagiaan orang halal ke airport, mereka cuma ke airport antara dan ada postman. Sementara mendengar orang flight karakter, pada Director General of Civil Aviation Donald ke flight, na karakter pada one minute inspect, ya kiri ke latest position jom ke airport di umroh. Timak nanti kira penteri kam, ya kelan acquisition na defense kira yo kata 4 acre bidang kam, kata kharai 11.2 acres na khar acre bagi nyok na ki beri simet lu kata ke acquisition proceedings kladep dari taman si kata compensation. Dia gajo kapor ke airport authority of India kira issue ya ki tenders for construction of the runway extension to 2.4 kilometers. They have issued tenders for buildings, construction of aprons, hangars, etc. So, kata ke airport in Singapore, nak gandam baru 2027 short election. Mo, tomlele. Hendak ni nyepek, lagi ni states in the north east ni. Berapa states dalam ke airport? Ke Mizoram ni kepadang menung. Hadir ke Rusai. Kepada 2.75 kilometers ke runway. From what ke Halia, baka Sukhoi itu kilalan ke Pui airport. Ke Assam kedan Pratalik airport, including defense airport. Ke West Bengal kedan Artlik international airports. Ke Assam kedan Kuwait international airport. Kedan Artlik defense airports. Ke Manipur kedan ke international airport. Ke Tulihal kedan ke international airport. Ke Agartala kedan ke international airport. That's an international airport. Tip lalu ingin classify ya ke airport umrah ini ke extension pun ke national dan ke international airport am tip benong. Hagan airport lah kuat ifi berpilih perkat. Bala kini kijinja kune mana kapua berpilih bentuk di turis di bawah nabar. Bagi bawah nabar kini kita khatmo. Amin gelum lang kini kita khat. Uli paling wana Spain, Portugal, wana Tamil Nadu, wana Karnataka, wana West Bengal, Delhi. Uli udah khat. Bukan air jai, bukan air pisai mengira apa besar di pun mengira apa air kami di dunia. Ya, cuma apa yang kata? Kalau udah kamu belum lah, ni Bengali nu Asmis, nu Daswali nu Bihari. Kalau udah inum lah pun sebaik. Jadi ini di mana kia bang, ini mana pekat kia bang, along kali kaya mak. But hakajo keporu kini di state sa North East, Arunachal, ke Sikkim, ke Mizoram, ke Nagaland, ke tourism development negeri states, ke nang kiu, kapag kinamik isni, pati penag isnem. Tela kerja kami mana kapor, ditulis haksekap kiman semeglaya, hindi sa solat, pati Genti Hills, Negaro Hills, nasay inaperkata. Lagi ni site sa Kohima, sa Sikkim, sa Arunachal, i-develop ha. Uterus orang kasut seperti dengan neca Arunachal, neca Sikkim, neca Mizoram, neca Nagaland, neca Meghalaya, lama-lama dengan siapkan pai taksi. Ina be perkat pai kini kamjunga. Nama ini syom tang mentah kami ina be perkat junga, nama taki phone jungi, nama taki share jungi, nama taki pateng di panangan. Pagi ni kita Ikerlokam, mana dekam? Ni besok ni juga kakam. Ni mio syuk kakam tidiang, ni mio syuk kakam banyak tray posiban penguntar. Gimana kakam? Ini ya. Ah begitu kita driver asusian dulu. Gimana dia yang kakam? Ah gimana kamai? Iya ki. Besok ngaji start bujungki. Banyak ulu. Remus bentar. Kesan menong bancuan. Ini kesan naik bentar. Kau mau masuk menong. Ya kayu apa kecil. Naik yang syuk peliang jangan sorak. Si tong bang yang peliang jangan. Belanja bila ada semua menurut hak orang Papua. Nah yang suka belanja kita rasul datuk pasal. Inong baik masih no ya kayo akut jungi Thai baru koi. Te hal ini Papua rasul menong menukang ide ban penrenjur ya kene asusun kepala sedang nadu ben kanro terik ban kang ya jika ni bawah nasabah, kiong ya perkasih ni, waktu siang kamu perkasih, siang kamu tan hai ni por, kadang kaspa hahatai seorang. Ni yang supaya apa? Umat dia driver kasih, umat dia driver pareng, umat dia driver berhak. Mulai ni pilihan, musuh masa ni juga, musuh masa je dong, ini semua aja tanya musuh, musuh aja dia.
Usumasa tu sipor arpon tu lalino batap sawan kaya ka sora. Ora kowe. Te ngasyo man ajuma ng dipor baalan ba sa pakunjo gran ni na try ka de dipor ba iha pantwa sa kornet kade banle ya kini Christian ban sim kanu karai man khangla ni ki lau kunta na ni tu ki ke cingi kan wan kowe hakit pat kowe. Kabar nagarpa di garap asnong sekretariat Ibadan dalang sodong jong kasora civil division panum aila ya gitu kibasim kabu baniang ha kisurok atletis ke pankang terus nagarpa garap asnong sekretariat belum aila jadi beginian ha kisurok pankangla ya gitu kikali ini terentak bakasora civil division ini terentak bakasora police station maklum maki me tufi imla balai tikini kinong kendet mo gidi pusat jumut nakal yang kejongan te community baka terus pak nyus pangun ibrim trayate an indirectly ibrim baim dan bagi supply tuyong supply motion ijesha ije buang po bat kayo sora kema gitu por kade kayo sisya ba hera mablay ibrim matang ko ka kurbanay mo lawati ije Ngai kesan-kesan hakin jin sakalo jong kini kasihan factory kibri unta jalan bisa lihat dulu dan kok mau mengi play try rat dan ya kasih orang sudah memerkap kecinguan jong tourism kebang abang di padu doni ai buram yi dewi pioneer jong tourism apa ka thai sora ko dei lemba jugi ter lakio lami ki hostel lami ki resort bat ko long tale ki hostel thai sora ko jangan bol tikini ki hostel ki resort ki restaurant ki bagilon kalen jong thai sora bat kunjuru na thai mele serum kila aikam ajam ya ki parasno parthau kunjuru kamtam ki nok soksinong hamana ki jong sinong thau kini kita coba nak long makanan ini lu cincang tangan yang baju ini kibor tiba penduk yang kita yokam macam thai sorai ini kibrio juga thai sorai ini kim do cincang te mentah pada ngai isyapian sekarang buat kopi kebor berapa dan kami kalian kasih tulis Drivers Association kemudian bangkita ya kata main keji kecopi orang sih kata apa jah kini dijinjang arteri yang tu hato kini association kibat jadi kibat om ni orang langit ni ban ini kibat parti business ban perkiti ya beliau kakak kecopi entah nggak ada tolong kila yang bisni ya kayo ako yang cikgu jumpa yang kuat tangti apa tasara para koi. Balai berkala yang kita ditulis di bawah dawa ngai nin kasih dan di bawah pulau rung hadu buat hari sejak. Tadi ini dicikran kapa yang kadang juga ingin hapan penrem segi perfilin hapan penrem semua ni sejak semua usaha ini mesti dicungi. Kata kaki buat kecil mentoy keba nak kata jadi ya kikir ya jadi mentoy jadi melak mau berkang orang ni melak berkang ya ditulis buat apa ki driver ki ya ki passenger jom nak puasa mesti dia kira apa soslo lena ki time berkang kikir gitu kali boleh berkang ini satu kali kali jom kita di association jadi Serap kedai kejung peba pola tahu tak kesorgan nak bentar kebiang kejungi. Tengah kali kerja bumi saya nilai saya panggilnya yo ya tak kami kerja. Tiap bentar kaya kebang suka pengaduan bumi. Inapan pun pat sakuwi ka angin apa dia sumber kawi karan. Hato mengenai ba amsya ya ki kali
bawa nama pukinle sa kijaka pikai. Hato kijaka pikai jong kede jong kita ki dragan mo. Kijaka pikai kede kijongi, kede jong kisimet, kede jong kisinong kitao, kitong puri mo kang. Pada kita lang ni, hato kita puri sa kang iti. Takang kita kang lagi, kita kang ni. Ndan mo lang kang. Dakiwan hiya junga, ndan mo lang kang dong patrong hiya junga. Mangiken, ite kita. Melak no ite lisan yang ni ada state ya. Melak. Idon kahok ban itali pa gila kahok pan play na kawil cika cika. Takung ka permit palai ki.